Kwa Bokone Bophirima Borwa Botlhaba le le gare ja lefatshe leno Mothoetso Madume dumela mo tsatsing la botlhano kgwedi ya Lwetse e le 11 ngwaga wa 2025 dikgang ke tsa nako ya bongwe apere le dibetse di gogang go pele. Makalana a farologaneng a gotlhile go fetola ditsamaiso go itepatepanya le seemo sa itsholelo jaaka banka ya Botswana e ipelela ngwaga tse di 50 e le teng. Banni ba Molelepolole ba isa mokwalo wa go ngongorega kgatlhanong le bonya jwa ka boditsha kwa kgaolong eo. Letsile Tebogo le setlhopha sa Relay sa Botswana ba dira ditso go nna mo leding la pampiri le le rekang la 50 pula. Mothoetso tsebe go relediwa e gole e gaufi ya itheletsa amogela dikgang tsa nako ya bongwe na ke Edwin Mashakgomo Mesonetsare. Banka ya Botswana e gwetliwa go nna le seabe se segolo mo go eteleleng pele lenaneo la go gwetla methale ya itsholelo ya lefatshe leno. Kwa moletlong wa go ipelela dingwaga tse di 500 tsa banka eo, Taotona Advocate Duma Boko o ne a gatelela botlhokwa jwa go fetola ditsamaiso tsa makalana a puso go akaretswa le Bank of Botswana go thusa go atlega mo maitlamong a go tlhabolola itsholelo le gone go tlhabolola matshelo a tšhaba eno. Mo nakong eno itsholelo ya lefatshe leno e haraharwe ke dikgwetlho di akaretsa go fokotsega ga letseno la ditemane le gone go sa dire sentle ga itsholelo ya mafatshe a mangwe lefatshe ka bophara. I've said this, I say it here, I'll say it even tomorrow and the day after. We must not be hostages of the institutions and dependencies that we have inherited. We must critique, challenge, change these institutions. The economic theories and preconceptions of yore may not serve the present generation. We need a vibrant central bank, one that ensures that we have payments operating, flowing in real time, that most of our people, for most of our people, the money flows are digital. That's what we want. To future fit the bank, to build and retain capabilities to tackle the ills of the economy and ride the wave of winds of change. We have invested heavily in human capital, and we have also invested heavily in ICT assets and solutions to ensure our corporate duties and duties as a regulator and supervisor are not compromised. We are a highly digitalized and digitized institution. Even if I say so myself, there is no other public interest institution at our level in that regard. We are first in class. Lefatshe leno le itemogetse kolotlase mo temothuong go tswa kwa go 40% ka ngwaga wa 1966 go ya kwa go 1.4% mo ngwageng yo fetileng ka balemibarui ba lebagane le dikgwetlho tse di tlhotlheleditseng go wela tlase ga mohama wa temothuo mo dingwageng tse di fetileng. Se se builwe ke motlhotlhomisi go tswa kwa lekananeng la BIDPA Dr. Raymond Lekobane mo leetong la thuto ka dipuisano ya go tsaya megopolo mo balemibaruing ba lefatshe leno kwa toropong ya Jwaneng a supa fa ba bereka ka natla go fenya dikgwetlho tsa balemi ba kopana le tsone le go ema nokeng go tisa tharabololo mo matshwenyegong a bone go ba kgontsha go jesa lefatshe leno ka thotloetso ya lephata la pereko le selegae. Makgarebe Nkwane o rulagantse pego e. Re Raymond Lekobane a re e le ba lekalana la BIPA ba ntse ba tsweletse ka ditshekatsheko tse di tseneletseng go thusa balemibarui go atlega. A re nngwe ya ditharabololo tse ba ka sekeng ba ditlhokomologe ke ya go tokafatsa mohama wa temothuo go rotloetsa thuo ya leruo la Setswana le akaretsa kgomo, pudi le nku ga mmogo le go jala dijalo tsa Setswana ka di kgona go lepalepana le dibetso tsa tlholego le phetogo ya loapi. And then you also proposed the climate change adaptation. Kgomo ya Setswana yone e kgona go ikemela in terms of being drought resistant gore a se ke ra ebola a se ke ra enyeletsa because at least ke yone gore itemogetse gore nyame yone ya ikemela gore as much as re batla go tsa dikgomo tsa nama mme gone re leke go strike a balance gore re se ke ra toga ra bola temane ya rona ileng our Tswana breed. Can now have promote drought resistant varieties ya dipeo
tse e leng gore di kgona go ikemela mme ba bangwe ba re nya mme ha re dira jalo a re se ke ra bola peo ya rona ya Setswana. Puso e tsere tshwetso ya goreng go nne le di-sectora tse e leng gore gongwe di lebelelwe tse re tsang gore gongwe di ka thusa mme agriculture e le nngwe ya di-sectora tseo gore nya mohamo wa agriculture o re busetse or o busetse itsholelo ya lehatshe la rona. Ke tshimologo ya tse dintle tse leng gore lehatshe la Botswana ba tla go di dira re dumela ebile re tshepa gore e report e re dirileng yene ke ngwa di report tse leng gore ke tsamano ntlhotlho tota tiro e re dirileng e se go ipoka hela ke tiro e leng gore re fila gore e siametse lehatshe la rona. Go sa le foo ba ba neng ba tseneletse thuto se ka dipuisano eo ba akaretsa balemi barui ba ne ba ntsha matshwenyego a bone ka diemo tse di ba itsang go atlega mo temothuong. Ba rotlhe ra dumelana gore seemo sa temothuo se wetse tlase mme kana gore re nne le kitso ya gore re ka ira jang ke gore go bo go na le ditlhotlhomiso tse di nang le masupi a tsepameng. Bothata bona teng go di fitseng yaanong ne ke rala ke re gongwe ke hitisele kopo gore a puso ya gaetsho e ke ratang thatae a ka ke ata mo nakong ya gore e re letle re tsene mo dithutong tsa go itse gore metswako e fidang dikoko tse e irwa kae jang ke mang. Equipment ya temothuo tlhela e tura thata yaanong ga re di-capacitile e be go nna gongwe government a ithusa gore go nne le centralized pool ya equipment ha motho a batla go harvest a tsa equipment a harvest e hetele go go ba bang. Balemi barui ba go tlile go nna le kelelo le tirisano mmogo le badiredi ba bone le gone go ba lekola gangwe le gape ka seo se ka thusa thata mo go ntsheng maduo a temothuo go ntsha dijo le go tsosolosa itsholelo. Makgarebengkwane, BTV News, Jwaneng. Le khotla la ka boditsha la kweneng le ka fatla se ga kgatelelo go tswa mo baning bangwe ba ba jeleng magala tse gore ba shakgetse ka ntla ya tiego ya ka boditsha tsa bonno fa bua ka la bone a amogela mokwalo wa ngongorego go tswa mo baning bao mo tshwarelela modulasetulo Metshepo Chape Warriors o supile fa ile boammaruri go le lebaka ba sa beditsha mme e le ka ntla ya mabaka mangwe a lebaneng le khotla leo. Jessica Pilane o rulagantse pego e. Go tlhoka ditsha go tlhoka lehatshe go tlhoka bonno go lo mo go tsala kgotlhanye bo itshegang ko malapeng re lwa le batsadi ko lapeng le rona hela re le banana kana re le batho ga re kgone go phuthologa re itirela. Mongwe wa banni ba motse wa Molepolle ba bangongwaregang ka go nna maoto a tshupa ga lekgotla la ka boditsha ha go tla mo kabong ya ditsha tsa bonno mo no Molepolole o tlhalosa fa go setse go fetile dingwaga di ka nna 10 ba ntse ka tsholofelo mme go senko e tswa le mina le fa go ntse jalo ba ikuela mo lekgotla la ka boditsha la kweneng go ba fa dikarabo tse di leba gore ke eng se se bakang seemo se. Re batla batho ba leng bodo gore ba lemoge ba itse gore ba rumilwe. They are put in offices to serve us, not to be served, to serve us. Re batla service delivery. We are tired of talking go bua hela. Re batla implementation. Ke tshwanelo ya Motswana mongwe le mongwe go ipatlela setsha kwa eletsa go nna teng potso ke gore banni ba bone a ba dira seo. Re lekile go ka aplela go se le mme go na le dikgwetlho nka ha se kai jaaka ko botlo ko land board le ha re sa rurihatse mme ha re tsenya leitlho re bona ile boammaruri gore ko tlo ko land board ba fa batho ba tlo ko priority ke dingwe tsa dikgwetlho tse leng gore ha re le ka go aplela ko ntle re lebagana le tsone. Go sa lefo lekgotla la ka boditsha la kweneng le lebanwe ke mogolo wa tiro wa go ba batho ba feta 19,000 mo no Molepolole ka lesale le dira peo ya lefatshe mo motseng o ka ngwaga wa 2006 sale ka re ba ka 2006 ka go bane mokwena o ntse a hirilwe ke mathata a gore ha re tsena ha area reng ene gore re bone re bile re dirile di-base map ka re gore di gore re ka re nya re tla re mo kgweding ya gore be re ba di-map tse kana tshwanetse di tsamedi go approve ya go mo di be di dia ga gone go
gongwe re santse re lebile gore re tla reng ba metsi be ba re nnyante re namere eme pele ga re santse re dira ditshekatsheko tsa rona gore di-pipeline tsa rona di ya go eta kae ke kgang e leng gore e tse re lebaka le leleele ba bangwe nne re di buletse gore ba ye go bewa mme ga itlhaele gore le bone ba rejecta go gore tota bone ga se ba ka nnang teng e be go raya gore anong go raya gore re tsamaye re ye go sika gape le masimo a batho gore re tseye masimo kana gore re beye ke gore re tseye ditshimo tsa batho Baikwedi ba sa tswa go relela bodiredi jwa lekgotla le la kwene mokwalo ba re ba solofetse phetolo e nametsa mo maletsing a le 7 e re lentswa dikete tsa batho di letetse go abelwa ditsha matlho otlha lebile lekgotla le go bona gore kgang e ya moruthuta e tla rarabololwa jang. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Tona ya lephata la thuto e kgolwane Re Prince Maele a re lephata la gagwe le ikaeletse go beeletsa mo bokamosong jwa thuto ya lefatshe le ka go tlhabolola dikolo tsa diatla le go netefatsa gore dithuto tse di dirwang ko ke tse di batlegang mo marakeng. Tona o buile se fa amogela mothusa tona wa lephata la thuto e kgolwane go tswa kwa lefatsheng la South Africa Dr. Mimi Gondwe yo neng a etetse lefatshe leno go tsaya malebela kwa dikolong tsa Kgatleng Brigade le Odi College of Applied Arts and Technology ka labobedi. Tanki Sentsho o ne a le ko. Tona o tlhalisa fa kgolagano magareng a dikolo tsa diatla le bana le seabe ka go farologana go fa baithuti dikitso tse di maleba tse di tla ba thusang go bona ditiro ga mmogo le go itlhamela dikgwebo tse ba tla thapang ba bangwe. A re go dira seo ke kgato e maleba ka jaana puso e batla gore bananane bone ba di gatang kwa pele mo go fetleng itshulelo ga mmogo le go itlhamela ditiro. The other thing that I also want to share with you, Madam Minister, ke kganya entrepreneur. Sengwe se gape ke batlang go sa arogana le wena mothusa tona ke kganya dikgwebo. Re rotloetsa baithuti ba dikolo tse thata gore ba itlhamele dikgwebo tsa bone ba sa emele go senka ditiro. Mo nakong eno mmaraka wa mebereko o tletse ga gona ditiro mme ga ba ka ipereka re ka kgona go hokotsa letlhoko la ditiro. You know, the market is saturated. There are no jobs, nothing. So if they work for themselves. And one thing I can honestly say I have learned in the short time that I've been with you is around. Sengwe se ke se ithutileng se o buileng ka sone tona ke go tshwaragana le makalana a ikemetseng. Ke rata go bereka le maphata a ikemetseng. Ke ne ke mmolela kgante le gore ke kgone go tshwaragana le dikompone di tshwana le tsa Old Mutual, Shoprite le tse dingwe jalo go netefatsa gore makalana a ikemetseng a nna le seabe mo thutong e kgolwane go netefatsa gore fa bana ba fetsa dikolo ba kgona go atlega. In the higher education space and obviously informing curriculum so that bana ba rona ba tswa from our sector they are easily absorbed into the economy. Mapalamenta a kgaolo ya Kgatleng Central le Kgatleng East le bone ba kgola maiteko a dikolo tsa diatla ba tlhalosa fa ba setse ba bona maduo a mantla a tsone ka jana di tsentse letsogo mo go baakanyeng dikolo tse dingwe mo kgaolong. Our brigade minister has been doing a wonderful job in our district. It has been helping. Sekolo sa rona se ntse se dira tiro e ntle mo kgaolong e se ntse se tsenya letsogo thata mo go baakanya dikolo tsa rona jaaka re itse gape gore ba dira motlakase le metsi ba ntse ba dira go le gontsi thata. In that regard, we've been engaging them to help with dikolong tsa rona. Let us continue to stand behind our institutions. A re tsweleleng re rotloetsa dikolo tse le bana ba rona mo leetong la bona la thuto le go ikoketsa dikitso. Tshwaragano e ka netefatsa gore sekolo se sa Odi College of Applied Arts se tswelela se dira ka bonoko pila. Remain a center of presence. Le fa go ntse jalo tona Maele o tlhalositse fa puso e tla tswelela ka maiteko a yona go fetola maina le go tokafatsa selebogo le boleng jwa dithuto tsa dikolo tse gore di nne mo maemong a le mangwe le dikolo tse di kgolwane tsa ithutelo ditiro. Tanki Sentsho, BTV News, Bokale Odi. Fa re gatela pele go ipilela letsatsi la Afrika la melemo ya setso mo kgaolong ya Serowe le neng le tshwaretswe kwa motseng wa Sehonou ko dibui ka mefuta di gateletseng gore tiriso e babalesegileng ya melemo ya setso le dithuso tsa teng e tshwanetse go netefadiwa ka nako tsotlhe ka jaana kalafi le melemo ya setso e na le boleng jo bo ka bakang tshenyo fa e sa dirisiwe sentle. Moduli wa setilo wa khansele ya Serowe Re Atamelang Thaga o kopile gore go nne le madi a bewang ka fa thoko go thusa ka ditlhomamiso le tlhabololo ya melemo le kalafi ya setso. Gabriel Mereki o rulagantse pego e.
ba ba dirang ka dithuso tsa setso ka go farologana ga bone ba kopile go netefatsa fa ba ikwadisa le mekgatlho e teng gore ba te ba nne le mekwalo e supang ebile e rurifatsa gore ke bathusi ba ba berekang ka melemo le dithuso tsa setso association ka botsone be di affiliate ko kolobo di dintsi jaanong kgang ke gore bodiba yone batla gore ga o tsena mo gone ro kgotse gore o tshwanwa ke gore o senke lekgotla lo le batlang ka makgotla a mantsi re itemogela gore sologelo e ntsi thata mo kalafing ya setso re sa itse ka mabaka afe re be re iphitlhela re na le dikgang tse di sa nnang sente kana tse di bang bone bongaka kana boalafi ba setso ka ga mosing modulasetulo wa khansela a sore o kgethile makgotla a o kametseng dingaka le tsa botsogo go beela fa thoko madi a ka thusang ka dithomamiso le thabololo ya tiriso ya melemo ya setso le dikitso tsa Setswana. Ditshwetso tsa tiriso ya kalafi ya setso di tshwanetse go ikaega ka bosupi jo bo botoka jwa polokego le katlego jo bo tswang mo dipatlisisong le mekgwa e dirisiwang sentle. Go nonotsha bosupi jo bo tseneletseng kalafi ya setso go tlhokana le tse di latelang go baya madi a patlisiso le go ithamela. Badirisi ba ditsa tholego ba itebagantse le bongaka ja setso ba gakolotswe go di bapala sente mme ba netefatsa gore di tla salela ba batang kwa morago. Kgatsana ya ditaolo ba gaetso kana e dirisetswa phologolo a bidiwa go te African civet mme ke ka Setswana e bidiwa go te tshipa yaanong tshipa ya ka le bona ntse ya ke phologolo e sireleditsweng gore to o ka ithala le gore ithala o na le letalo le o sa kgone o tlhalosa ga e le gore ga gona se se ka supang gore tota letalo le la tsipale o le tsaya kae go mo ke mola ra re dirisa mme o dirise o somarela gore dikokomane tsa rona di iphele tsone dikgwa tseo ke dumela gore go na le dikgwa kana dithare tse e leng gore re kile ra be re di dirisa mme mo bogompienong ga di sa tlhole di le teng. E re ka jaana bongaka ja setso bontse bo sa le buisente dingaka tsa setso di rotloeditswe go tswela ditota tiro ya tsone le gone go thusa setšhaba ka botswapelo ba mmaruri ka nako tsotlhe. Gabriel Mmereki, PTV News, Sehunong. Mo go kakanya ditirelo tsa botsogo jwa tlhaloganyo kwa kweneng mme ke nana o kokole o gwetlhile batswana go itse ka botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo le go kopa dithuso mo go ba botsogo ba ba sedilang maikutlo ga ba gateletswe ke maikutlo. Fa a bua kwa segopotsong sa mafatshefatshe sa go kganela go ikgapela botshelo maabane kwa Molepolole mme kokole o ne a supa fa go fenya dikgang tsa go ikgapela botshelo go tlhokana le tshwaragano ya bana le seabe botlhe. Mme kokole o supile fa baeteledipele ga mmogo le bana le seabe ba tshwana le dikereke ba tshwanetse ba nna le seabe se segolo mo go rotloetseng botsogo jwa tlhaloganyo jo bo itekanetseng le go netefatsa gore ba ga tikologo e tla kgonang go amogela le go thusa botlhe ba ba gateletsweng ke maikutlo. Kokole o senotse gape gore ditagi le kgokgontsho ya bong ke nngwe ya dilo tse di bakang gore tota ke nngwe ya dilo tse di bakang go ikgapela botshelo ka jalo go botlhokwa gore di tswelele di lwantshiwa. Fa ntsha la gagwe moruti bathusi Tonoko wa kereke ya Breath of Life Christian Church o ne a rotloetsa batswana gore ba dirise segopotso se e le kgakololo ya go tsepama mo dikgwetlhong le go ikanya modimo go ba fa nonofo le kaedi. Batho ba le bantsi mo nakong ya gompieno ba na le go tlhoka go tsoga sentle yaanong ga batho ba sa tsoga sentle le malwetse a tlhaloganyo yana ga e le gore re tla seke re lebe setlhogo sa gompieno se re reng ra tlhokana ba bangwe ba helela ba matshelo a bona ba itseetse matshelo ka gore mo botshelong hela go na le malwetse mangwe a botsogo ba tlhaloganyo a ka irang gore motho a helela a itseela botshelo. Let's yone nako ye e leng gore mewa ya tsogelela a itse mewa e leng gore ga re kgonane nayo re le tšhaba ga re kgonane nayo re le batho ke sone se e leng gore bangwe ba rona ga ba imelwa ba ikgapela botshelo. Mo go tsa mafatshe a sele kwa lefatsheng la Malawi go tla tshwara ditlhopho tse mo go tsone
e leng tikologo ya boraro ya phadisanyo e mashetla gareng ga tautona yo ntseng e le tota le mo setilong Lazarus Chakwera le tautona wa pele Peter Mutharika. Bobedi jo bo okeditswe ke ntlhopheng yo itekang la ntlha Dalitso Kabambe yo go supagalang fa tla rotloetsa kwa mua sekara o tla welang teng mo ditlhophong tsa lwetsi a le tota le 16 fa phadisano fa phadisano e ka ya kwa tikologong ya boraro. Chakwera yo e leng moreri wa pele wa Efangele o itse ge thata ka go nna sebui se se nonofileng le ka tsamaiso e nonofileng ya boeteledipele jwa gagwe jo bo sa thaoleng. Mutharika yo dingwaga di 25 o eteletse pele Party ya Democratic Progressive mme o solofeditse fa a tla tsholetsa itsholelo e phutlhameng ya ko le go lwantsha tsamaiso e sa lolamang. Kabambe yo ene e eteletseng banka ya Malawi kana Reserve Bank go tloga ka ngwaga wa 2017 go fitlha ka ngwaga wa 2020 o supa fa tla ka botsipa jwa gagwe jwa boranyane le ene a ka kgona go fetola itsholelo. Mo go tsa metshameko banka ya Botswana e ribolotse 50 pula yo mosha yo na leng sefatlhego sa mogaka wa di-Olimpiki wa lebelo la 200 meters Letsile Tebogo. 50 pula yo mosha yo ke go ipelela dingwaga tse di 50 tsa banka ya Botswana mme ebile gape a lemoga le setlhopha sa borre sa lebelo la relay sa 4x400 meters se se gapileng se etsele sa selefera kwa dikgaisanong tsa di-Olimpiki tsa Paris ka ngwaga wa 2024. Letsile Tebogo o dirile ditso go nna Motswana wa ntlha le moAforika wa ntlha gape go gapa seetsele sa gauta mo lebelo la 200 meters kwa metshamekong ya di-Olimpiki. Madi ao a 50 pula a tla nna mo tirisong le a ntseng a le teng a na leng sefatlhego sa tautona wa ntlha wa lefatshe leno se seretse kgama mme a tla gatisiwa gangwe fela fa a ga se seretse a tla tswelela a le teng. Ga se la ntlha banka ya Botswana e dira madi a segopotso mme e ne e le a tshipi fela. Mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se tla lebagana le sa tota se se magorogo mašwa sa Santa Green mo lekeng ya FNB Premiership ya beke ya bone e rulaganyeditsweng go lebaleng la Gaborone United ka nako ya borobabobedi mo maitsiboeng ano. Thapelo Banda o rulagantse dintlhatsi. Fa e sa le pakentšha e simolola magosi ba kgonne fela go fenya metshameko o le mongwe le go tshameka ya maleka a mabedi go kokoanya dintlha tse 5 mo metshamekong ya le meraro e ba setseng ba e tshamekile. Mokatisi Pontsho Moloi a re maikaelelo a bone ke go dira botoka go feta foo gore ba kgone go suta mo maemong a botlhano. Yeah, well, I think there is a side that have just come in. Ke setlhopha se se magorogo mašwa ba latlhegetswe mo motshamekong wa bone wa bobegelwa mme seo ga se reye gore re ba nyatse. Ba na le mokatisi wa maitemogelo a ko godimo mme hela re tla dira ka gotlhe go fenya motshameko. Batshameki ba me ba mo seemong se sentle. Now we will respect and treat them as such and try to go as hard as we can for us to get 3 points against them. We respect them. They have a very good coach as well. So, and the most challenging thing with them is that you would not know much about them in terms of personnel, where they could pose danger and so on and so forth. I have not seen them, but we will. The best way to go about it is for us to work on what we want to do on the day, and we will do what we want to do and try and dictate the match. Le tlhakoreng le lengwe modula setilo wa Santa Green Chiwita a re ba mo maemong a mantle go rontsha banna ba kgatlheng dintlha tse 3 le ntse ba tlhaloganya sentle gore ba ya go kopana le lerwa le huduga. Go tsena mo nakong eno setlhopha sa Santa Green se fentse motshameko o le mongwe sa kwadisa maleka a le mangwe le go latlhegela gangwe maduo a babile mo maemong a boroba bongwe ka dintlha di le 4. Setlhopha se malala a laotswe. This international break we managed to reinforce the team ka about 3 players so e leng gore re dumela gore they will add value and experience. So
ke le tshepisa motshameko e leng gore o ta bo le monate maikaelelo a rona ke go ta ka 3 points ha go padile re ka point. Yes, we are playing a big team e le Mochudi Center Chiefs. We will give them the respect they need, but we will not fear them. We will not fear them. Our boys, they don't need any motivation when playing against Mochudi Center Chiefs, one of the big teams in the country. Bashimane ba ready for the battle. E ntse le mo metshamekong ya labotlhano setlhopha sa Calendar Stars sa amogela sa selebe phikwe sa Nico United ko lebaleng la Obetitane Chilume ko Francistown ka nako ya borataro. Thapelo Banda, BTV Sport, Gaborone. Mookamedi wa setlhopha se se sa tswang go goroga monogae go tswa kwa kgaisanong ya Africa Aquatic Zone 4 Championships e neng e tshegeditswe kwa Manzini, Eswatini. Boikhutso ba kwena a re setlhopha se dirile go tlala ka diatla mo kgaisanong eo kwa ba fitlheletseng dietsele di le 34 koketsego e kgolo go tswa mo dietseleng di le 17 tse ba di fitlheletseng mo ngwageng o fetileng. Bako Strek o rulagantse pego e. Bakwena o tsweletse a re monongwaga maikaelelo magolo a setlhopha e ne e le go tlhabolola dinako tsa batshameki mme ka lesego ba kgonne go fitlhelela go feta foo. It's a big shout out to DTCB for the 3 million sponsorship where we get 1 million every year for the competition. Thotloetso ya kompone ya Diamond Trading Company e re thusa fela thata ka jana re kgona go tshegetsa dithuthuntsho tsa maemo a ntlha. Selo se se ungwela batshameki ba rona go menagane. Helped with the camps. We are able to put the team together, train together for a good performance. Mokatisi wa setlhopha seo sa Makawana le Makgarejwana ba le 16 Kathy Sorinyane a re go gontsi mo batshameki ba tshwanetseng go go dira go tswelela ba supa tshameko ya maemo a ntlha jaaka ba dirile. You need to also be paying attention to self-talk, how they talk to themselves when they're not at the pool, how they view themselves as a person as well. They have to really have a better outlook on themselves so that they can... Selo sa batshameki ba tshwanetseng go se tsaya ka tsia ke ka fa ba itsayang ka teng pele ga metshameko. Ka seo se ka ba thusa go nna mo maemong a mantle go phadisana. That are going to help them specifically in the pool, not just to be fit, but specifically for the sports that they are competing in. Kimberly Ingwe yo fitlheletseng dietsela diroba bobedi go tswa mo kgaisaneng eo a re monongwaga o dirile diphetogo di le mmalwa tsa dumelang fa di mo thusitse go fitlhelela maduo a. I think besides the amount of time that you put inside the water, it's about the recovery period afterwards. It's about stretching, it's about eating right, it's about the rest, making sure that you get enough. Ntle le tse ke di dira mo metsing ke ela tlhoko ka fa ke ikatisang ka teng le fa ke wetsa kgaisano kana ikatiso. Mo godimo ga mo ke itemogetse gore go fokotsa nako ya me mo maranyaneng go mpereketse fela thata. Performance in the pool has improved and I've come across with a much more clear mind and I'm more focused. E tla re mo ngwageng o latelang Botswana a tshegetse kgaisano eo ya Africa Zone 4 Championships mo Gaborone. Bako Strek, BTV Sport, Gaborone. Mothetso a re sa go le tlo le maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale nako ya bongwe re dibe khutlo gone fa tshele bogejalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ya diatla tse masha kgomo a tsetswa thubeng le phepa tla be tse bua jalo go tla garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect kgomo mogala tshwara ka thata e se re go tlwa se bodu wa kgao ga tlholantso bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimotšong. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal setting to bring your ideas to life? BTV Studios 2 to 4 are available for hire with cutting-edge facilities that meet